Asikubingeleze kwamukela ohlelo lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abahlaba hlosile nabanohlozo sikuthulela inkakha sikuphathela amagagu njeka namhlanje nje nguphathela uzane efu pocket badoda bathipitipi inkomo 20 inzanyana pwanza zamlandelele lokuzana umfowacela embano oyishasa ukwana madoda uyawazi lushuni akakhuphuka ngawo umfowethu ake sikubingelele insizwa kithi awu madoda ngibonge kakhulu ukuthola lethuba ngiyayiqala nale mic ende kangaka kodwa ke ngiyathobeka mfowethu ngiyabonga kakhulu ngifuna ngelele nje emakhaya lapha ababukeli ngifuna mfowethu ke sithi kuphindele emuva kancane uma sikhuluma ngoZanefa sikhuluma ngobani uZanefa umfana wakamaphumulo uZanefa Ngidi lokhu ngathi lo ngaba uZanefa nje ngizalwa ke ukusho ukuthi ke ngiphaphame nguZanefa and then ngithe mangifika emculweni ngabona ukuthi mangizoyibiza ngezinja kaSathane or ngiyibize ngamanye amagama mhlawumbe abantu bangakithi bazophuza ukungibona so ngathi ake ngisebenzise lona likaZanefa Ngidi ngoba lalifike ngesibusiso uZanefa simbona ekhetha umculo kaMaskandi kuyona yonke imculo ekhona eningizimu Afrika ngabe kungasiphi isizathu lokhu ngabe ikhona mhlawumbe insizwe ebeziphambili emculo kaMaskandi ezimgqugquzelile ukuthi athande wona kakhulu okudlula yonke imculo ngoba sibona ekhetha wona velela kakhulu futhi kuwona mfowethu lo mbuzo ngibuza wona unzima kakhulu ngathini unzima ngokuthi unesiqi ngoba ngibuza umbuzo ngoba ngangithanda kakhulu uBhekumuzi Luthuli manje ungibuze kabi ngifaka isiqhoko kodwa ke ngeke ngisasikhumula ngoba sengisifakile vele kodwa khona ngizwa ngisindeka mangabe ngikhuluma ngaleyo ndoda ngoba indoda eyashaya insizwa esayishaya namanje eshaya insizwa eyibangisana nazo esayibhaxabula namanje zikhiphile ayishaya ngealbum endala so ngangimthanda kakhulu ke ngangithanda nanokuthi ke ubaba wayengeyona ibhari yabona so kuningi nje ngakufunda kakhulu kuyena and then ngiyona into yangiholela ukuthi ngize ngingeneke emculweni ke kodwa ngicabanga ukuthi kwaba into edalwa uNkulunkulu ngoba ngikhumbula ngisesekhaya esaphila nganginokumphupha ebusuku esaphila ethi awucule ngizwe ngicule into eyingiphatha kabuhlungu ukuthi mangiphaphama ngiphaphama uthola ukuthi akekho ngisekhaya sengibuka emqadi le inhliziyo yami iyayiphatha kabi kakhulu ukuthi ngisemkhaya kanti bengithi ngisegoli manje ngiyacula ngisestudio ngicula noBhekumuzi Luthuli so ngicabanga ukuthi kwakuyisiprofetho sikaNkulunkulu ke ukuthi nami ngogcina ngidumile ngicine futhi ngisounda njengaye uyabona ngifuna sibuke mfowethu uqale ialbum yakho yokuqala engicanga ukuthi South Africa ikwaze ngayo mangaphosisi ibithi bengicela ubuye waduma ngayo kakhulu kube njani mfowethu kuwe indlela nje wazizwa ngayo uma ubona ukuthi abantu bakwamukela ngale ndlela ngajabula ngoba kwakukhona ezinye iphihliza wena mfowethu ezazingivimba ezazingisaba engafuni ngingene la emculweni noma ngeke ngize ngikwazi lokunginaba kakhulu bayazazi lezo zinja lezo ngebhadi ke isekhona ke usho ukuthi sazozivimba nje ke uNkulunkulu ungazi ukuthi akabathathi ngani abantu abahlupha kangaka kodwa beyifihlile ukuthi bayizinja kodwa ke ngiyadlula ke lapho ngajabula kakhulu ukuthi abantu bangamukele ngale yandlela kodwa mina mangisese studio ingoma vele ngisuke ngizwile ukuthi hayi vele le izobangena abantu ngisuke sengizwile kuukuthi ke phela usayibuzisa ke kwabanye ukuthi ngoba abantu banento eziningi kwesinye isikhathi ingoma ukuthi imnandi kuwe ifike kubantu bayizibe uyabona mawubuka mfowethu umculo kaMaskandi uqhathanisa ezingeni labo oBhekumuzi noMgqumeni noMtshengiseni ubese uqhathanisa ngesikhathi samanje ungathi mfowethu kungakanani ukukhula nokuthandwa nje kwawo umculo kaMaskandi ukukhula kukhulu kakhulu ekukhuleni komculo ngincoma kakhulu abafowethu abaphambili abanabalandeli abaningi njengoKhuzani nalombhemu lo owangapha emletsheni uMthandeni kanjalo nentsha nje lefika manje oLimit cha ngibone ngazi ukuthi uyakhula wona kodwa ukucindezeleka
awukakazoyeka phela ucindezeleka ngoba otshata abasekhona la emva kwawo njengoba besho ukuthi kumele isiginci singasiphathi manje ngaloso sikhathi ngingasho ngithi mina bakhuluma into abangayazi ngoba abazi ukuthi sasiqale kanjani isiginci. Ngicabanga ukuthi isiginci siyaqala ngoba kuyimiming. So imiming kubalekile ukuthi umayime yonke into osuke oyaziyo. Mhlawumbe mawuqashwe ku festival kuyahlukana khona i-live performance mase kuba khona ilokhuzane i-backtrack yabona lokho ukuthi ucule phezulu kwengoma yakho ebese kuba khona i-miming. So isikhathi esiningi abahleli bemcimbi basiqasha ngama-miming. So mangabe umima usukunyakazisa umlomo phezulu kwemic ngoba imali yakhona isuke iqondene naloyo miming. Ulingisa ingoma yakho. So sivinjelana ukulingisa isiginci sethu thina sikwaziyo ukusidlala uyabona. So leyo nto le mina ezuzaneva ngithi ayizange zingiphathe kahle mangase kuxambukela no Big Zulu ngoba o Big Zulu babangani nabaculi la abangakwazi ukudlala iginci. Asibanga sisaqonda noma bathunyelwe ababhuti la bekuthiwa osiginci seyibetha yini ukuthi thina singabe sesayidlala iginci zethu ngoba ifeeling yomuntu odlalile intambo akayazi ukuthi ufila kanjani masikhala lapha eBiggen uzizwa kanjani mase mina nje ngize nginwa isisu ke manje uyabona manje kube ngathi asisangana ke ekhanda uphethe imic uyinwa isisu ngoba phela lesiginci sidlalo wena unaleyo feeling yokuthi vele uwe uyayibona leyo nto leyo. So abayazi ke bona leyo feeling ngoba bakwazi ukudlala iginci uyabona. Angisho ngoba ngizidlala kakhulu kodwa mangabe ngifika e-stage ngizizwa ngiyinqunu mangabe ngizizwa ngathi ngidlala ingoma yomuntu ngathi uphelele kuba umaskandi. Yes ngathi angiphelele kuba umaskandi akusiyimi ngedwa manje abanye bayasaba ngoba abancengile badlala nabo ibhola. So mina yeke into engayincenga kubona yabo ngoba ngumuntu ozondlayo vele ngathi namadombolo yabana namadombolo babuye babaqashe basishiye thina mina nginandaba nalokho ngoba ngiyaphila noma bengangiqashi. So ayikho into engayincenga uyabona kubona uyabona ngoba nasemsakazweni mangathi mhlambe ngicenga ukuthi bangidlala uze waphuma kusikiya ngengoma engakaza ayidlala ingoma yami utshathu ukhodo okukhomba ukuthi khona inkinga ekhona ngoba akekho umuntu ongeza ukuthi sengifikile futhi ngibuye nogazi ke kule game ngithe ukugeza ngazi ukuthi ngigeze kanjani but abantu bayangithanda ngoba nala eDrobheni ngiyabona kusahambeki like before ngalesikhathi engathi ngangisithe ukuqwala. So njengamanje sengibuyile egameni kodwa bayakuziba lokho otshata. uNkulunkulu emkhulu ke uphumile ke lapha yana. Sinethemba ukuthi njengoba esephumile mhlawumbe uzanefu uzozwakala manje ngoba ngicabanga ukuthi lokho kukhomba ukuthi inkulu inkinga engale kunabantu abasemva kwami mfowethu engazi ukuthi wangivinjwelana yabo. And lonto le ayingiphathi kahle yabo ayingiphathi kahle kodwa khona ngumuntu ovinjwayo yabo. So kwabonakala ukuthi okay thina siyadlala iginci yabo thina asibona abangani na le genge yamadombolo nebhola thina mina ngiyibhola ngilazi. So ingakho ke kwathiwa ke thina siyeke iginci ngoba kakhulu into siyaziyo thina isiginci manje laba abanye bazokucula phinde badlala ibhola phinde basina ingoma mina ngilona nje igida ngoma yabo. So kunomehluko kulozo zinto uyabona mina nje ngumdlali wesiginci ngukhomphoza ngiphinde ngicule. So ukuthi kuzoqhamuka umfana azothi asiyeke lento esiyenzayo kwenye genre basidakelo labantu labo uyabona basidakelo yabona basidakelo. Ngifuna sibuke ukwakhuluma ngabalandeli abaningi ngabaculi abanabalandeli ngifuna sibuke lento kaQhawela yami ukuthi usize kuphi maskani khona la ulekelele khona futhi ikuphi la ungathi ulimaze khona. Ngingasho mina ngithi abalandeli kwesinye isikhathi babuye bengazazi bafunani ngoba mina nje ngithema ngibuye egemini mina ngiyavinjwa njengoba ngikutshela ngiyavinjwa ngithe ngibuye egemini kwakhona abathi uzanefu ubheminsanga uzaneva this and that uzaneva this and that ukuthi ngehliswe izinga engikulona namandla ami aqedwa. Kukhona kanje okunye ungabalandeli nje okukubona lapha ko TikTok nje ukudabukisa
ebese kufuna ukuzofuna ukubukwa ngami. Ngiyaxwayisa ke ukuthi ke singadakelwana ngoba njengoba sekuvalwa iginci sesizophatha zona izagila. Uzothi nje ngelilanga influencer ithi iyaphapha ivele ngisifaka emlonyeni sagila because awukwazi ukuthi singazophaphela odapo lapha ngoba efuna ama followers asazani guys uyabona singajwayelani uyabo kakhulu nje ama influencers hayi kodwa wonke lawa aphaphayo kakhulu nje uyabo umuntu akaphaphe noma ngathiwa mhlawumbe unama hips angakanani singajwayelani guys uyabona singajwayelani ngoba silana nje ngokomculo into ebalekile ukuthi sihloniphaneni ngibuye mfowami ngibe sekuthenini ke kukhona abaculi abadala yabo abayizinja ngempela kodwa abakufihlayo ukuthi bayizinja ngoba bafuna ukwenza thina abantu abambi yabo so angeke ngichaze okuningi ngoba ngenzela mhlawumbe ukuthi umngani wakho njengoba uyintatheli hayi nginabo abangani ongakhethatheli okay ke kodwa nje ngizama ukuchaza ukuthi ziningi izinja la engasifuni wona mfowami ehambe zikhuluma kabi ukuthi asihloniphi mina kunemicimbi ongeke uzungibone khona okusokukhona lezi zinja lezi engangifuni so ke lokho anginandaba ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu hambe ayithatha izinja ngoba uyazi ukuthi nawe kule nkonzo yasekuphakameni ayifuneki ngisonta khona ke mina so inkonzo yami vele ayizwani nemgodoyi yabona yeah so ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uzowenza amandla unyazi lezulu noma nje umqalo wendlela noma imuphi ushembe kulabo bo5 ukhona uzongizwa ukuthi baba ngicela uthathe lenja manje ngoba phela sisakwazi ukusebenza kuthiwa angihloniphi angazi ukuthi angihloniphi ngani ngihloniphi bani sefole ngihambe ngihleke ubala manje yonke indawo lengihlekela zonke izimpatha la bakhona nabacula ungezwani nabo mina akekho umculo engezwani naye ibona kukhona engikubona ukuthi akuzwani nami lokho kuukuthi kwesinye isikhathi nginebhadi lokuthi umuntu ongezwani nami umuntu engisuke ngivele ngimhlula uyabona ngengoma uyabona hayi ngokuthwala mhlambe ngengoma nje bakhona ke uthola ukuthi ngempela mhlawumbe akakamukeli ukuthi uzanefa ukhona uyabo ngisole ngazi ukuthi ke mhlambe kwahamba wafelwe inyanga ke lomgodoyi ngoba ngibona into zami seziyabuya manje nala bethu ngivimba khona sengithuka sengingaphakathi so ngicabanga ukuthi nje ke as umuntu oyikholwa la sekuphakameni kobaluleka ukuthi izinja ngingayinaki yeah ilokho nje mfowethu kukhona isikhathi la kwafika khona kuneqembu elalaziwa ngokuthi namanje engizwa kunamahebezi amaheme mathi liyabuya elaziwa ngokuthi ondabze kwayo yeah nase ngiqhamuka nithi ngondabze kwayo bangempela nemfezi emnyama sure kwakwenze njani lapha okushuthi ondabze kwaba ngempela kwakuyiqembu sasilisungulile kwakukhona insizwa kwakuthi ugawule zakhe engasekho yasemnambitho kwayiqhuquzele lokho ezaloba buthwala ngoba sasiphethe uthwala ngaleso sikhathi so sayinikeza i-competition lezi insizwa hayi ngokwengxabano kodwa nje nifuna ukuthi kube nomdlalo sasifuna ukubakhombisa ukuthi sinamandla angakanani ngoba vele babevele besithatha kancane abanye abafana ingakho lapha ukuthi kwafika babuthwala xova ngithi kunjalo mfowethu safike ke mfowethu sayishaya ingoma sadayisa isimangaliso isimangaliso lapho ngoba impela left and right yayikhala leya ngoma and abantu futhi basayifuna so ke umzala sasikhulumileke ukuthi kobaluleka ukuthi siphinde silenze iqembu kodwa mina ngokwami angisathandi ukuthi kakhulu ngisebenze kakhulu nabaculi ngoba abaculi abaningi sebeyizinja nje uyabo manje uyabona hayi kodwa bonke kodwa nje hayi umzali kodwa nje ngizama ukuchaza ukuthi sengikhulile manje sengiyindoda osungayibiza for ukuthi izofeature ngaleso sikhathi angisathandi ukuthi ngenze umsebenzi mhlambe lokhu iproject uyabona ngiphinde ngiyobuza komunye umuntu ukuthi uhamba kanjani umsebenzi ezuza nefa njengamanje ngiyiphathele umsebenzi ngiyayicheckela ukuthi umsebenzi uhamba kanjani so mangase ngenza ondabze kwa sengaphoqele ukuthi ngiphinde mhlambe ngiyobuza
kumzala ukuthi uhamba kanjani umsebenzi noma mhlambe nami mhlambe ngubona mase ngibuza ukuthi akayitholi imali futhi uyayibona lonto le kanti qala bengingenankinga ngoba ubabthwala wayesinikeza imali so sasingenankinga ukuthi mhlawumbe umsebenzi uhamba kanjani so njengamanje imali sesidinga ngempela ngoba sesinengane ezikhulile yabona mina nje ngisenayo ingane ese-primary so ingane zami se-high school zonke ayisakheri mina ingane zami lo 5 rand uyabona manje ukuthi ngizofeaturana nomuntu senze ingoma ngibona ngazi ukuthi lonto le amathuba amancane ukuthi sengingakwazi ukuthi ngisebenzisane nomuntu senze iqembu uyabona kodwa nje anginankinga ke nomzala but nje angiboni khona abantu bayafuna kodwa ke manje angeke nanokuthi ke umzala umuntu onabangani abaningi yabo so mina ngumuntu ongenabo abangani uyabona so kunomehluko lapho ngoba ngizothi siyenza lento afike nabangani bakhe uyabona manje sesekwenye into leyo nto manje ngiyindoda mina straight engezwani nento mhlambe ethe ukutsheka ngisho ukuthi umzali utshekile kodwa ngisho ukuthi nje ngizama ukucacisa ukuthi angiboni ukuthi sisengasebenza as i-group mhlambe singaba ama-feature nakhona angazi yabona khona into kwayithinta yomsakazo nokudlalwa kweingoma ngifuna sibuke ukuthi nelelisekile njengabaculi ngokudlalwa kweingoma zenu neza ngaphesheya no mfethu lento uthinta indaba enkulu eqhawe yazi akusho ukuthi ufaka iskip esifana nesikangizwe mfethu mani indlela ongibuza embuzo ohlakaniphe ngakhona ngiyakuncoma kodwa ngoba wangakini hayi akunankinga mfethu nginenkinga ngiyafisa ukwazi ngoba umculo wami unokuvaleleka lapho ekhosini yabo ngingazi ukuthi kanjani uyabona nje lapha kunabantu aba-overpushwayo lapho ekhosini yabona nje kuJabula Ujule uqala uMamdudu Khoza ubesithanda kakhulu ama-producers lawa abuya ngathi afuna ukudizisa ngoba kunabaculi lapha ngisho ingoma yabo abahamba phekwayo uthola ukuthi ilokhu iphindwe njalo kunabantu abaphindwayo lapha kuJabula Ujule kuma interviews sikhiphile thina sithi mangabe sifuna interview uzokhuluma iPA ye-producer kodwa i-producer kuyiyona ekunikeza inamba yabo so le nto le ngathi mina kubaphathi bokhoza bayibhekisisa ngoba amanye ama-producers kunabantu aba-overpushwayo lapha and number 2 kukhona into engifuna ukuyazi lapho ekhosini koSisizanda no Butkheta lapha kuma compilers ukuthi abaculi baphesheya bayafona nabo ngolwesithathu njengathi ukuthi mhlambe ba-check ukuthi umculo wabo how far yabona nokucela nje ukuthi badlalwe ngikhuluma njengo Rihanna nje uyabo ngiyabekisa njengo Rihanna ngoba siyabezwa okhosini mina nje angimazi Rihanna kodwa ngimuzwa okhosini edlalwa abasakazi ebusuku nemini ubuvetevete isilungu lapha emculweni okhosini lwami yabo ngitholwami nje ngoba ngumlaleli walo ngiphinde futhi ngiyakhiwe ilona ezinjobo wazuza nefa nje ubedlala okhosini kakhulu ko international top 20 hayi ukuthi ngeke ngisabisile cha nje ngeke ngingena ngisho ku international top 20 ngafike ngahlala ngoba ngiyishaya ingoma but njengamanje sinokuzwa abaculi baphesheya ngifisa ukwazi mina ukuthi nabo bayawasenda nama-email mama nithola ithuba ngiyayifuna lo proof ukuthi mhlambe nangu Jay-Z kade sibelesela ucela ukudlalwa ngifuna into enjalo ukuthi bafana nathi yini ekutheni bahluphe ngoba mase sibafonela kwesinye isikhathi kube ngathi sibange isidina yabo so enye into imali siyakucela ukuthi ipayona mawukuthi kuyadizwa ayibe semthethweni okhosini ngoba mina ngilangkhona njengamanje ngenza i-album yes-15 njengoba ngenza i-album yes-15 angikaze mina ngidizwe okhosini so angikwazi ukuthi sengingadiza manje nge-album yes-14
uyabona. So laba abantu ababajwayeza imali sicela kube yibona abasidizelayo ke manje mangabe kuukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi kufanele sidize thina masifake ingoma zethu okhosini lwethu, uyabona. Abaxoshwe labantu abadizisa abantu lapho okhosini ngoba akusafani nakudala, uyabona. Mina ngikhumbula ukuthi ngifika lapha ngafika ngoNzimande ingoma yami ibidlalwa naye uNzimande ngisazoya kuye ngibuza ukuthi yini le kanti wayebanikeza yona mina engasabanikezi yona manje sengine company yami. Because njengoba sengine company yami manje sekunembandela akusafani noma ngiyi-under i-company, yabo. So abaphathi kukhona into engisola ukuthi bebebanikeza yona le yanto. So nje ngiyafisa ukuthi mawuthola ithuba nawe ungibuzele lapha ukuthi Jay-Z bayafona ngolwesithathu njengathi noma kuchashazwa thina, yabo. No Nicki Minaj lapho. Yabona. Ilokho engifuna ukwazi. Ngifuna sibuka ukuthi mfowethu mawubuka umdlalo kaBhekumuzi noSomnandi ungathi lo mdlalo kwaba umdlalo omuhle kangakanani kuloshuni owudlalayo futhi nowuthanda kangaka. Akuzange kuze kungijabulise kakhulu ngoba uBhekumuzi ngimthanda kakhulu. So akungiphathanga kahle mayethu uSomnandi esecula ngokuthi ubhema insango, uyabona. Ngoba noma sasazi ukuthi uyayibhema insango kodwa insango into efihlwayo. So into futhi edicilela umuntu phansi isithunzi sakhe. So ngeke ngikubize ngomdlalo leyo nto yabo ngoba yafika lapho ekuthenini bakhiphelana amahlazo uthi omunye ubhema insango omunye uthi yithi insizwe emahlabathini. Mina ke ngibuya kaMaphumulo nami angiyona insizwe engakanani kodwa akuzange kuze kungiphathe kahle futhi insizwa zangakithi eziningi nje ayizange zejabule mayethi yena yithi insizwe emahlabathini wabhimba lapho okusho ukuthi ngoba wayebhekene nomuntu wakaMaphumulo. So mayethi yithi insizwe emahlabathini shuthi thina singothokozile sathula ke, yabona. Namanje nje noma engaza azaphande njengenkunzi ethi yithi insizwe emahlabathini sisathule futhi ngoba usakubona insizwa yena mhlambe enkulu kakhulu edlula uBhekumuzi, yabona. So mina nje angizange ngize ngikuthande lo mdlalo. Into engangiyithanda ukuthi vele uBhekumuzi wayevele emhlulu wayethatha ama chance nje naye uBhuti Somnandi ngoba sasingakafiki. Yena akabonga ukuthi nje wavela ngoba ngesikhathi esiright ngoba sasingekho thina. Ukuba sasikhona thina wayezonaka thina uBhekumuzi amiyeke yena ngoba yena udlala ushuni lomfana uNjabulo langa, uyabona. So badlala ushuni owodwa, uyabona, osesayidini nje wakalanga, uyabona. Ngiphuce emloyeni ngithi ngisafuna ukubuza lapho ukuthi oMasinga noNjabulo naba bangathi bayanoka kuyo loshuni awuzizwi ziki? Hayi mina ngihamba ngedwa. Mina ngine feeling futhi ukuthi umnikazi wawo ushuni uyangithanda uBhekumuzi. Neshow yalokho ngiyacabanga lokho ngoba ngibona abantu abangivimbayo abantu ababengimvimba, yabona. Abantu abangisabayo abantu ababemsaba. So ngicabanga ukuthi ke akobhare nje engathi mhlambe kulamabharo wabalile engathi mhlambe kukhona iziginyana engizizwa ngoba nabo bawosiginqisa ibetha abakwazi ukudlala isiginci, uyabona. Basiza lamakhehla aseyitudo ke odududu abazilutho nje bahohoza abanye bacuna impela ngathi basendlini encane. Bazama ke Nkosi yami ukuthi babalungise ke voice la emalokhuzaneni kuzame ukuthi kugcine kuthona njengathi, uyabona. Kodwa nje khona aye mina ngibasabe nje abanama voice ukaka nje lapho, uyabona abanye babo. So yeah ngingabanye babo, yabona. Ngingasho lokho ukuthi akekho nje ngathi mhlambe angeke azangilalise kubona, yabona, ngoba hayi ubangani negcwame elisha ngoba ngeke ngabona libhula ihlanga impela ngathi ikhomba ngakuwe zikhala ngakuwe kwenza kanani nixobane kanjani?
uGqamelisha ngingakubeka ukuthi umfana nje ongisabayo kodwa engingazi ukuthi usabani ngoba azidlala ushuni owodwa nalo ushuni osuke ethi uyawuzama la ethi ufuna ukuzenza mina engomeni ethile kuvele kuphume enye into engathi amancukumane futhi ngathi ivukani lamancukumane yabona ngoba lo shuni lo ngeke uzudlale mawusubuya kwenye indawo ufune ngathi ungaqala nje uvela uqale kuwona uyafitha ke kuwona udlale uyabona so ngingasho ngithi mina ke uyena engibone ngathi kunenkingi idoshana ngoba lo mfana ngimkhonzile yabo ya ngisho lokho nje izwe libuka ngimkhonzile umthandeni kakhulu ngimkhonze ngongaka ngaphansi kwaziphi izathu ngimkhonze mfowethu into enze ngimthanda umthandeni uyakholwa uyabona unakho ukukholwa lokho ngikushiswa yini ngibone mina ngifike emculweni umuntu obesinaye nje singathi siyashisa lo mfana lo wasenkandla ukhuzana so lo mbhemu ke ubephethwe kakhulu ungizwe ya ungizwe befaka ukhuzani ezintweni evalela thina abanye abaculi yabona ngaleso sikhathi engangokuba bechatheleka umthandeni so okuyinto enza ukuthi ngithi mina ngimkhonzi uyakholwa ingoba wenze into mina bengeke ngiyenze yokuthi ngiphile nongizwe kade exokize ecindezela kanje kodwa ke ngingasho ngithi ke ngiyayithanda leyo nto inhle leyo nto ayenzile uyabona ukuthi axolele umuntu wayemcindezela uyisibonelo esihle bafaneni abafikayo nakimi ngiyithandile leyo nto ngoba nami kusekhona labo zagiga bawungizwe bengidlala okhozini manje na ke balele bahamba labo zagiga angisadlalo kodwa ke ungizwe besuka bhethe ngokuthi maye support umuntu bekwenza kube 99 kakhulu ukuthi angakufihli nokuthi ahlale phe kwakho ngikhumbula nje umjikijelo wagcina esesho ukuthi phela thina abekho abasakazi ngakithi kukhona iEast neWest ya ngoba kwakhona iEast neWest lo mbhemu echeme nokhuzana 99 so engicabanga ukuthi ukhuzana noma ngathiwa abazwani kanjani nongizwe mina mangisaphila mhlawumbe maye ngashintsha umqondo abe nendlela azombonga ngayo kungangcono no singajabula thina esaziyo ukuthi wamsiza kuphi ngoba wayengamfela ukhuzani ungizwe ngalesa sikhathi so umuntu onjalo noma ngathi wakasazwani nawe kodwa kubalulekile ukuthi umkhumbule uyabona nje ngizoncoma lento ayenzile lapha ukuthi abonge uLokhuza abonge iboss yakhe endala uShobeni mfowethu lonto ngiyishayela izandla kakhulu inhle kakhulu lento enziwe uKhuzani nami ngiyayihalela ngoba nami nginama founder ami engakaze ngiwenzele lutho so nami mangase ngifike esigabeni sokuphumelela ngifike lapha kuye uKhuzani ngicabanga ukuthi lokho ungifundise ukuthi nami kukhona abantu engibakolota abafana noNzimanda bangithatha bangenza ngabonakala ukuthi nguZanefa okuyinto ekumele sigqugquzele kumculo kaMaskandi ukuthi okuhle asikukhulume uyabona singagcini ngokugxeka okubi kuphela so ngithi angincome lezo zinto kulezi insizwa ukuthi cha bobo kuhle lokho yabona ngamafuphi uthi ungizwe ube neqhaza elihle kakhulu alibambile empumelelo kaKhuzani kakhulu noma engasekho empilweni yakhe njengamanje yes kubalekile ukuthi engamkhohlwa noma ngathiwa sebegadlene ngemithi but
abantu asaziyo ukuthi wayemkhonze kangakanani futhi unobudlelwano obuhle kakhulu nensizwa noma nobaba uthwala wafika wakhipha amadombolo athi xofa ngithi hey mfethu ngokhuluma ngaleyo ndoda yazi ngafika lapha ngingenawo umkhaba kodwa ngafika ngaba nawo insizwe zasiphatha kahle kakhulu lezo nobaba uNsimbi kakhulu nje uVD Thwala lo wababa lowana uyosiphatha njengengane zakhe futhi ubaba ngoba namanje sisenakho ukungisiza ngingasho ngithi uyindoda engisiza kakhulu ngiphinde ngibonge umshengu umngani wami best friend yami esupporta kakhulu uBhekumuzi bayayazi abaningi ngoba ayisikhethi thina ezidlala loshuni yaba noshumi lensizwe baningi abafuthi ehamba nabo but omunye futhi umngane wami naye obamba iqhaza kuZanef and then mase kuzoba u2+2 inyanga enkulu yakamhlaba yalingana usikadla senyama ngafika lapha ngeke ngichaze okuningi ngoba abantu okunye ngokuchaza mase kufanele ngikuchaze but nje usikadla senyama mfowethu 2+2 leyanyanga leyana enyanga ngeke ngayihamba eyindala ukunaye ufike wenza ubudoda kakhulu ufike wakhombisa ukuba umzali kimi ufana nabo obabuthwala khona futhi engimlibala baningi uMasikane usicela uMasikane eMsinga umngani wami futhi naye la emthethweni baningi mana amaphoyisa wonke nje kamaphoyisa abangani bami nezigebengu ezingabangani bami ngithi nje salute lapho labo Guluva ya mfethu baningi engimshile mfethu uLinda Lukhele Standard Tone bonke abangani bami nje abangisiza ngemali mfethu abanokungisiza ngemali ngalezi khathi kunzima engingeke ngize ngibakhohlwe abangilahlanga ngiphuphile mfethu ngiswela udayi mfethu bangangishiya ngithi kubona salute ngibonge umdonso ungadonseki yes ya lo sisiloyo angisona isihlobo nakangcobo but akakaza ngibukele phansi amanye ama producers asokhozini right kakhulu Sibofo Call uJesus ama 2K ama producers a grand kakhulu Mamdudu angazi ngabala ngithini abantu mina abaza abantu ngisho abantu abaza abantu mina hayi lezi zinto othi mawuthi nje umuntu owaziyo nje ukuthi umsakazi le yabona sesichwicwi ke manje sezocontrol abantu ke yena ngoba unamandla no zwana labo carrot lapho uyabona so ziba ifoni ke ngathi manje umsuzo wakho uniwa kangcono yena shit so and then konje ubani futhi omunye uproducer wazabo kukhona uproducer abayisala lapho khosini abayitshela ukuthi manje thina singomafikizo abangazazi nokuthi ziyini thina yabona abaphusha overpusha abantu ababodwa leyo nto leyo iyekeni ke bafowethu leyo nto ngoba sonixoshisa phela thina wethu lo msakazo lo Ukhozi FM so ukuthi kuzoba khona abantu abazo overpush ukuthi sekuzolokudlala ingoma yami ke la ngedwa iviki lonke ngoba nakho umfazi wami uyijukujuku ayizosebenza leyo nto umsakazo wethu lo yabona so kuzomela ukuthi silungise nazo zonke lezo zinto lezo konjeni futhi efuna ukulungiswa madoda okay enye into efuna ukulungiswa ngithe ngikhulumile ngathi ngesinginci ukuthi kumele silokhu ya and then okunye la kuma stage manager mangabe umuntu ezoba stage manager aka interviewwe ukuthi usupporta muphi umculi first of all uzengeza ukubamba abantu ngopho uyaphla ngiyakhona ngoba masila ebackstage siyayithwala umzimba uthola ukuthi isikhathi sakho ubuzongena mhlambe ngo6 kodwa ngoba manje
lo ufuna ukuthi iqhawe lakhe mhlawumbe uyabona ukuthi lizophozeka emgodini mokongena wena azama uadjust izinto ke manje ukuthi wena zisupport leli qhawe lakhe iqhawe lakhe nje libe lodwa ke licana selodwa lapha sihambe libheda lapha uyabona so ileyo nto leyo ama stage manager akungaba abantu abasebenza ngomaskandi ama stage managers akuba abantu mhlambe kulandwe imanager kaBebsoduma umuntu ongawazi maskandi mhlambe kulandwe umngani kaDJ Tira osebenza ngeqomo o state manager kwiJazz ezongena la because lento leyo ukuthi kulandwe stage manager abangani nabaculi nonsense futhi leyo ngoba sigcina sinikeza isikhathi esincane umuntu mengakufuni nje useyakushusha kukhipha yabo so yonke leyo nto leyo ayiphele ngoba njengamanje inhliziyo sisenazo into ezogcina yenzeka gcina kusheka umuntu nje uyabo mase kuthiwa kanti inina eningamazi umuntu nonifuna ukubona izinto ezingabona so ke leyo nto leyo iyanyanyisa ke guys zamani ukuthi ni adjust ama producers zame ukuthi ungalokho edizisa abaculi uyabona ngoba manje le ndidala ukuthi let's say khona oseyintanjeni mase kuba khona uproducer ngazi bahlukana kanjani bawu2 lo oseyintanjeni mhlawumbe ngidizele yena mina uyabona ngilimala kangakanani mangidizile ngoba uzongi-overpusha lo oseyintanjeni uthola ukuthi umdonsa akayazi lona kodwa uyamangala ukuthi why ngi-overpushwa kanje ngithi yabo iyaqala ke manje inkinga lapho yabo sekuzodlala mhlambe kanye sekucatshanga ukuthi ngimdizele wamuntu lento okudiza yimi ngoba bahola labantu eSABC kakhulu kabi kunjalo so oke wadiza kavela obala nonke baculeni kenadiza ningasadlalwa bacebeni phela manje labantu ukuthi abasanidlali kwenzela ukuthi bazoxoshwa laba abanidizisayo so that sizokwazi ukudlalwa ngefreedom nangetalent lethu because lento le ukuthi sidizise sinyanyele ayisasebenzi ipayola ibe semthethweni guys ukuthi njengamanje siyadiza phela sazi nje ukuthi uma ufuna udlala ekhosini ufaka u10000 5000 hayi ukuthi uyafona ufona lozanda la kube ngazi ukuthi baqala nokulizwa igama lakho ngoba sebedakwe imali yabantu angisho ukuthi badakiwe angisho ukuthi badizele kodwa kuyasolisa ngoba sebenza ngathi abasazi manje yabo so ayibe semthethweni ipayola guys ebese sibona ke ne email efaka uJay-Z ukuthi uyafona niyena ngolosithathu njengathi kuma compile kwa music yabo bathi abanye uzanefa bathi abanye xova ngithi bathi abanye insizwa phansi kwamaphumulo siyawakho wathi uhlala ya kakhulu mfowethu ngithi nje mina ngumuntu othanda amancoko ke kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi suke sincokole nishimane ke wena bhoti uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu angabona into uyancokola ngiyaxolisa kuwo wonke umuntu mhlambe engimthinte kabe obevele kodwa ongenankinga mawukuthi uzana uvela umzonda ayifuseke yabo ngibe ngiqhuma ngamanye usakazeke ke mawukuthi buvelo velo nenkinga kodwa nje kubantu ebebemthanda uzaneka mhlambe ngakhuluma into mhlambe wangayithandisisa kahle ngiyaxolisa kuwena obuvele ungenankinga nami uthi ngumculo wami ungenankinga noZanefa kodwa nje mawukuthi vele uZanefa uvele awazi nokuthi nama album amangaki uzuqhamuka uzumgxeka eyifuseke man gone yabo ilokho ngisho Siyabonga kakhulu besiphethe insizwa yakamaphumulo mfowethu uZanefa Mfowangeti le kwamaphumulo ngibonge mfowethu xwala man sishayele le clip le